Amen, amen. Kalanganan ka no? Men luke cha kupur koros. Kalangan ng kamu kamela ma makam kach wasach tabil time makam muitala chon machi ko ma apu kamela ma song koros makchail invest lale dama ka melam patok dama ka melan spend down time ang pweki ka kasampal kita pweki uya area yo maka a challenge na mora kamen koirta kamen en maula ari kamelele me tama sa pil uya kapag ko tok chay mura kis ko saya 2 weeks ago po last week chay chupa na po uya area yo mamakapan matawa topic masa kita po on page ta magchay pa niyo ko pa na pitata ya common problem makan miya makan wiya wanang popot mo ran koros okay ari tam imak chay pa niyo ko pa na ranach common problem wa tama kin kala puya ka college ye mepitata moni okay division a child moran ke child popot ke child ka popot puksaraw masani makabang kailangan siya word menta division mawewe ki sucha eupana word to makapang kachora pasang ni meriaw ni lokayan why di terakin tatay di ay wewe ki two a vision kay royer ariyan sa makakipa na wiyala division ay sa wewe mamapil ngoy ay pot sa ko pa na san wiyala ew sa popo tapo man siya miya pay na okay mia pay na kosante mia pay na plan mia pay na vision pili mia pay na okay ay masabang kelang meriaman ko pa na sa ya division okay kich meriaman aman siya mia vision ni makabang kelang so chayo pa na ari ka koto ari ime epitatak moni okay me tapak child mawya popo tap no moni katatok no ngay tatok ngay makacheta nay I so chorus me can come with money I can create problem panenay chocha mamia moni peran mia papol mia pagkak kwenta mo kakuya mo ay so me sucha moni okay iseng suwat laut pel mia Apo ismi sutraman shopping karusia men kechelmen maur me katay maur me ay so chorus tama ka mau kiyo kakapola okay ya pwima karatak chay so chakan experience sa contents the kapay isang ren coach so chakan work nan division coach so chakan work nan so cha eupana harmonis kachel kak sa chanana ndawi mekan uya problem ikamela makasyan ka problem na moni popot kap nga coach pili ay sa uma po pay posta timokan kachailan kak tama ka melan ko turuan kak sawasa kachail nanachel mauran popot murila sang mo sa ko saya mepitata inangan popot okay the sex the eu banana uya area me pil popot chocho uya kapal uya problem o pil murisang seri so ang kakoros ang achel melang worship kotong ya po imakan makin tra child mongyong wasa me mongyong an kalap mimia makakayong kasampaliki ay panintaway me wiyala am coach te kasampal sang kauno okay ma pot ya nampayo reom kauno su chawiya nampayo manom ser wiya nampayo kauno su chawiya nampayo manom moni wiya nampayo kauno su chawiya nampayo dami kasampal kiki mapilpit moni kichail kora su chakak tenay makichail wiya mimi na isa po yung magchail tatok moni kachkachanga sa ang Rusia ar magchail su chapan careful actually bang kilang magchapel melan tikseliniksin area ka korospo and corporate kichail lasang kauno amen kichail melang wiya kapakat ichamanta me mia nanay so megin ko la skulo mia eu na textbook ko me katete yo me pitatanan Christianity yap kasampalan me pitatan chay sari mia pastor man pastoro ay so me pungpan transgender te ya li may ta makakawal li ka manola akawal makawawal ka man lila kapilping wakit ko yala li okay o popautin olol popautin lili aramas lukapang pastor po pastor ni a big church ay so me na seryo ya Kayla tena seryo pilata me apang pod kiol
pastor change believe in church pwe kita nasario. Arime ko sampal kiki pwe makchay suchapan careful makay tekininta chapa and kate tenta amanaramas. Ak makchay suchapan careful pa chay mongyong utampil mimi po ne chay sarikan. Kakak trap everything. Kakak chon machay kilami ako pwe kita nom sario. Arime sa mensair kemakan po utan ma achay more suchapan kelal ren kauno ay makchay ban song puka kakopre kichay lasang na nachay mamorang kauno. Problem nan popot kan koprela machocho sang nanarail mamorang kauno. Arieria silua kichay ikamela mapilranach mo na sipang kakapaliala. Okay, porque it's a big topic. Apo openang kauno pa masa sipang ko saya mi coach malikisang nan masa nan coach. Tama masa nan coach masa ni kichay wakiyang. Wakisang pay na child, wakisang kakuanan ngay makaon, ngay mawiyata ma, nay makinin. Okay? Wakiyang tama coach mama sani po ko more watch kichel korasan ko talala. Amen. Amen. Praise God. Kapung ako. Amen. Kalanganan kauno. Kamelele makot. Mama sanang kichel ni tapuk siluat. Sa wait lale imese. Sa kakait to lale imese. Ari sa platam saban puligiti me koros imikos ko siyaw. Ong sampawat incinerate. Okay, puwag yaray sort of value tama kot mamasan. Yang kitay so lang kasalar kakaon bengko. Okay, ari mang prong kataman keng kitay lis kitay. Okay, buksaraw katete yang kitay nan Mac, kola nan kaiten nan Matthew, riyay sa kriyaw, ratikitik sili sa kisu kola. Okay, Jesus sapang parsiko ko sa iya arenta. So patak mau, menya ko sunat magkayo ko sumpal. Okay, atame, Jesus sapang kanrail. Kayong kusanat makayo kasompal pakongkot. Amen? Pakong kauno. Kapagpagakot. Gamiya mapagpagakot na ruma. Amen? Kawata pa man. Amen? Kaswat ko po life taglangata makakawata pa man. Glory to Jesus. Akay pagpila chay limpakin sa song. You know what I mean? Chay kinanane challenge sa chay poson. Okay? Pwede makchay pa na shame of Jesus. Jesus will pa na shame of kachay. Amen? Korusya raparabaki. Makaitain sampawat siya may problem ki may pitatapopot. Amen. Kachayl so lang ka, pilyang mimi. Kachayl yang affected by the problem world anki. Ebitalong ito ng church. Okay, church makers kasaya kahit 10 denomination. Malaw ka paleti sa po. Church makers kasaya the family of God, the call out ones. Amen. Kayang malibilip ka mo itong Christ ang more. Those the kind of church I'm talking to. Okay, we're not ashamed of this child. Child be bold, but child court lapasang megor. Sa child court mamor. Kauya papa ko chaman mamor. Ko chaman mamor kahit na mela. Glory to Jesus. Si makaro ta pala child popo tu tampa mamor. Aso tu ba mela. Praise God. Apo ka mela le Maria child toto. Mayangan kisong kapal mak child wait to lale. Okay, metoto child take on dagot sacrifice. Si me ko siya makapopot sanger sa paraiso kola. Praise God. Kakonta amigos ko siya. Amakapcho popota sa parlimaw kokotan. Isa ka pa kapngakot. Kapil mimita na matin. Rekenta matin waros. Glory to Jesus. Hallelujah. Kapngakot. Kayong kosanet makasampal sang megros kang pagabay. Kitana na pagpagakot. Amen. Hallelujah. Nanata popo chana na pagpagakot. Nanacha moni kan chana na pagpagakot. Nanata panay na chana na pagpagakot. Amen. Pag kiwat, sota malapas ang kiwat. Kariyaw dami Jesus masani bakang menimto. Hallelujah. That's where the measures start. Hallelujah. Po, it's so easy. Kanintang yan magpagpagakot. Pagkasto ka lang. Lord God, tsaka sa ampuin tayo, tsaka lang ampuin tayo, tsaka sa ampuin tayo, tsaka lang ampuin tayo. Huwag ka magpagpagod. Amen? Hallelujah. Kasi ka kukusan rin. Menimbo? Magpagpagrenimbo? Glory to God. Na-try bang in-apply na na-try merit? Glory to God. Yeah, how come you drop your first wife? Ang ex-wife ko kola pilataman. So, katang-katang ko po kasalar kan sa namawaki. Solar na mwohni. Solar kaperan. You know those things. Kabancang asang maismen tao may bilbang kolokolukat siya. But we are the same flesh. Utong karos nga tayo.
So tayo waksang ngayon. Pachang kasi ya rangkonop sa malaro. Kaiten me option ko. Me sa malaro. Jepel mayang pichiyu katin mekot meka asa. Kakay ka asa. Ap kasaikan. Okay, iminta ki me kapar kelangatan naman pot. Ko lingalingan ki amo ko solar. Labo jepel utan mayang pichikin katay luya ba. Okay, jepel kung kota ni mata-mataw pak chocho. Pues chupang kota kot serang pa ya kapan ni rati chawasao. Mimi chawasan kas chupang kaitong ya. Kot serang amon. Abang kota ni sangkay makan slack off. Lazy. So chachak mau. Unaware. Kaiten ni momon sompra pa kang kota me Jesus masani. Okay, atay lumunchicho kaiten aramas. Panilautin mamoro yata tonggi aramas. Aramas ipil problem. Okay? So praise God. Ikaping kiyang got. Pakong kauno. Amasanita na pakong kauno sang nanamong yung umanunsak. Sang ni nganumanunsak. Pilam lamalamunsak. Okay? Imet kayong kusanet lap kasampal. Makariya ang kasampal. Yay pakong. Menimpang tuwacham kung pakong pengkaw. Amen? Glory to God. Arikchal miminan. May pitata po. Taripan tachan. Iban touch ang kayo mas foundation in tama popot kasampal ki karyaw dahil maka common problem. Ima sakas kasi yaw tama kun kuyaw. Ima karata ipot na kiyo account, ngayo account. Okay, at vision per riyaw, ikukola mo. Okay, ar division wasama division miya buksaraw masani pain Jesus masani. Tana, ma wayo panupanan po rail. How can the yang mo waya pang kakpoita? Panay na yung panupana, yung mo na rin pang kakerta. Amen? Ikamela na mga child, vision koros, papa, nono man, seriko, kachailan, crow. Oh, panlasang met, kampagapay, katepa, tiyang, iyo sa makaw na revealang yan. Kater, kachangetiyang mo yung ang ni mekot mapansura la. Mamauring sampawach pakeo, chakachapan maurki. Amen. Kareta wiya wanam kakaros ni Ema likiyang kauno changaway ni itipak katepa punpunot ki. Songkan mapansora na. Kaya pwede kawaway yukala kapante yukala. Amen. Matuwa siya kakasaya kachabang to lang. Popot na lang socho popot na lang. Pwede socho lack sense of lacking na lang. Amen. Glory to God. Na lang. Glory to Jesus. Jesus masa niyang farsiko nan Matthew isap tuaw. Amen. Niyaray kalalabak. Mako no ang katailan mo isang child pot ni isang karapa sota ni bilbil. Wag isang na isang wami karapa ray tita. Puraman mo isang mo isang labas sa kanakanlar, labas sa kansa na mo, labas malar, mapulapul may mauki. Lord to God, mo isang bawat met. Tapos so ko nong nan pananayan Christ. Wag child mamor ko moran court, katailan mamor ko moran Christ. Amen. Malimpa ko mumot sa lawi pangalapeni. Wag child kak morla. Glory to Jesus. Amen ta. Pasapang pan popo. Pasapang pan atay mo say look what chorus mimiran Christ Jesus. Klang lang at account Jesus Christ. Kalmangi at account Jesus Christ. Alasang. Kay pweki buksaro ka tete yang child mesoto makaklabalabas ang master. Amen. Dahil kaklabas ang child yasom batak. After kak tuwa child som batak. Amen. Praise the Lord. So praise the Lord. Kareta tuwa Christ. Hallelujah. Kamuli to wait to Christ. So kahit yan all chamana to wait to Christ. Li bilana to wait to Christ. Praise God. Amen. So kayong subject magtel pantachang yay tagoch marriage covenant ikas kasi yayar covenant ya ino yo. Pobot yay ino. Ino me everlasting. Amen. O amen katete yang katail maka Kamoriang Christ and so what nanam second marriage, the third marriage, and kasilibakan po po ta kawa naman kaisman naman I don't care. Kaya match makamaitang Christ ang mo, imay man kan. Kacha nga yung ganti kasampal ki is ko ren Christ. Pues so sa pangala match makatiyarta is Christ. Makasasa is Christ karaparapa ka po kagaminan struggle gaminan
Kapalin po magchayla ramas koros nan kayong korenti suri sa kwalu katete. Koros na po nan maurat hutan pa lelang kapal nan maurinta. Maurin sampawat kampakapay sampawat sapon karya sapon lokolok kay pwede disobedience of men. At ay sabay makareta. Kay tenta perfect plan of God mo. Amen? Planen coach ren Christ. Makareta komuyong ay ankim manaman unsakan paweti. O tama ka pa ni rati rairtier. Tama ka mo itata mo itar. Kampa ka pa kater point at God. Kater pointy kauno mangier one way rak lokolok may bibila. So that's so say glory to God. Amen. Caman ko caman magcakang kasayang cakang kapakapangat na mo nam second sa pagiya sayar. Amen. Kaya ang wrong sing kapakap rang kasaya pumpucho nan matawan so marapilaw ira kapakapamanolo kasaya nan main kot makabangkapit kichala o sabang kiyong no mesina ibang kiyong no poto alap chen dalang na kay tenay chama chapiti okay chapiti ba so say kita you know funny story about kay baki mo na child maurma kay kung magi anana kauno utan I need you Lord kauno ba save you ka you don't need him anymore. Even that don't treat God like a Tylenol. Yeah, Winnie. Kana neta kauna so kanin siya na mo. Kampa ka ba? Court manet waksang court and momotso. Hey, glory to God. Court and church, religion, waksang. Tana mo nam second to paki. Asayer ta ka paki. Amen. Abin mo ang iyar tama ka melalalang wawit lalen. Amen. Kareta ay so koros anki moyong and genuine. Honesty. Real. Come as you are. Amen? Without a shame. La namanak yung karayang child. Tip magkangkarata namanak. Kahit yan aprami merok rong kiselibo ya kilisawa namanak. Amen? Ay, ikaw naman sa ismenta yung magkakilisawa. Kasi yung kangata buharay na child pa. Wait, Atam. Oh, yo. Nimo, ay matatawakas kasi Abraham. Wait, what Abraham. Glory to God. But because I like Abraham, Father Abraham. He's a man of faith. Hallelujah. Second siya na Hebrew. Second siya na New Testament. Amen. Child, tiran na child New Testament. Wana child mayang alar. Child bilatata mano palpala selia mano amanchaw yung pumpup selipo paltira. Glory to God. Pumasa ng kotse na ng kang sangkatas mauriyaw. Imakaretak chela na naging chachaki. Kayong koranjay saksiluan sa ukaras. God is love. We love you, brother. Amen. We're not going to speak on condemnation, but we're going to mostly speak on the graceful and the mercy of God. The power of Christ Jesus that can set you free and set me free. Hallelujah. Ikat katete, mekot may saratak sang lala, mekot may kilangata, mekot makot, iyay kabakap. Kaya so makarong leya kauno koten, so say komuniyam pan, submit yourself. Jesus masani, glory to God, na Luke 12, praise the Lord, riesa kriyaw koti, kabang wato kwasaw, Jesus pe masani, tana meman itawin niya, takabay kam loku, koti wasako, tana, koto rey, na riesa kwaluo, koto rey, makapangatar, Toto klara mo yung usin ka na. Tana, meman mapang kanaya mo raman lusang. Meman mapang mo itala mo raman tiyar. Yawewen mo. Wasama Jesus, He manufacturer of your life. He makakasalayang yakarapan ko. Yakarapan ngay, tama ngay ki. Hallelujah. Kate changatiyang po sampaw di pa mamor ko kolacha. So, finally, Kachal correspond umon kauno. No ruach pansorala. Tama ko iya ka porporki kan pansorala. Ako mo yung ngay pangkasinan tamo silangan kauno. Pagchan kakchuwangi. Ala ka take pan no ruach. Amen. Tama mo tama sapung tama rer. Ecclesiastes katete. Nakot pang kachang kate kata. Amen. So kambagabay. The point is Pwopwoud awiya inoew. Waksang a contract. Okay, for contract, there is a limited time. Okay, there is a short term. Okay, everlasting.
Amen. Ismaw yata kayo ni nawang kitay laramas kahit ang God. Everlasting love. Ong kitay. That's the reason why. Kakakita great. Kakakpeitangi. Main coach, how can you tolerate the world? Ayaw mo nang kakanangamayang sambawat. O sambawat melisalping mautan. Ramamal kinuk inanay sapay metoto. Amen? You know, I ask ka, itakren pabago, itak. Yep, yamu manam kakanangamayang sangan apal te sangan. Kapchakay te sangan suat maramas mimilale. Okay, but God show me things. Kasi yata na. Okay? It's just a momentary. Kiyang yung revelation loud mautan po. Wag lang ibanda the love of God shed abroad in your heart. Ni makareta ka feel. Kakak-feel dami sampakan. Dami serikan kon. Dami panay kon. Dami riyatel kan kon. Dami saulang melan lilin. May palasang mga songkan kakan but the result of his love. But imagine, he's the one. Him, God, men love. How can he stand this? How can he stand patiently? Woo! Amen men kasela mo kasela changalala mo buligiti mo lapakal kalab kiserico. Glory to God. Changalala mo. How can he tolerate that? But he answered me. He said, because those are the momentary, just a blink of an eye. Ren ka onoran kitu hecharan. Ew. Change my perspective. Change my perspective. Karayang ya. No wonder God is so patient. Kotutang kanangama limpak lalapot. Hallelujah. And our God is big. Glory to God. Hallelujah. Amen. Coach man magchababa mo. Glory to God. Imulan me koros yang government sampa Israel ko kitail ko korusian pan begi ekto mo silangi. Glory to God. Pagchailan kiyangi. Hallelujah. Me koros. Glory to Jesus. Akaibang kasayaw ikana po ipitsang so. Kasto pitsang. Hallelujah. Yeah, may sampawat magkakakchang. Amen? Kalaman naman kakapitsang. No way. Praise God. Chama-chaman, more temporary. But the real one is coming. That's why we need to be strong. That's why we need to be a church. People call out ones. The calling. Okay, malipilipin court, makot malpe. Imagchela na ne kumatki. Kahit yung kumatin pay, abeso sa masapuyakin pay. Apay ang Jebel, glory to God. Hallelujah. Jebel mimi banet kat. Praise God. Ni soto suwat ki soto pil mo man parki abe. Jebel mimi banet. Sinta Jebel mimi banet. Inta katete Jebel mimi banet. O kate mo mal ki Jebel po. Kailangan pa no parta ni soto ka pe. Hey! Hallelujah. Glory to Jesus. He's nothing. So he mekot lao. E mekot makapan muitong. Kampakabay? E mekot makapan muitong. Tama ka muitatan? Ime noon mo man poy lang alang giseli. Katira po ako nukseli. Pagka muitata. Ama kay ratiyar. Amen. Yamu rati akay man rati chapel abrakam pa ikyang court. How can you do that, Fred? Tukak, just tukak. Tabang pa ikyang court palianta chapel ampan. Kana katogela. Jangdaw. Amen. Imakareta kanan kelay. Pag chapel kotor matong kisalia chain panene kasolongela kapantela. Kay kasukati. O kay wiya. Na maurin kay ten Christ. Kay tama John 10:10b kasi ya. Iko to Christ may mamasa no inting way tata iko to pakmailanan kun maur kay ten maur cha maur pilunsak tako jumsak. Kawata ko na lo kaya wayo. Yeah, I love non-English. English kasi ya to the fullness. No lack. Hallelujah, nothing. So cha mekot ko ban sa traan ki. Pwede the life of God in tatong yan. What is the life of God?
Kagan yang imagine? Yang mong ko sa akin mamor nanto, ko sa man makrumpy, bumot nan sir, lilingar-gar. Kakain soup. No, full of joy. Hallelujah. Full of joy. Full of faith. Hallelujah. Kauno person makapangkelay lenimi. Glory to God. Hallelujah. Amen. Ikamele le child pepe, kaitang child pepe, child kanaya rap kaban lenimo nan say lakat kaban lenimo. Amen. First thing, okay, kita tola. Why money is such a problem? Okay, chama-chaman may solar sip, solar sis, solar. Tayo ito yung miminan sa kanmueyo. Kapil bang ko la sa Jerusalem met, solar pilbuya isi sa lumalap. Solar manap met, pitatar at this generation, this time, wakila, money. Okay, song chorus about money. Amen? Don't love the money, but use the money. Praise God. Because money, what? Money is a good servant, but bad master. Glory to Jesus. Kata ya kila ka ya money imakaon. Okay? Money utan main papa. Amen. Glory to God. Kasi may money makareta ibro nga tamasan ng kot. Yeah. Money pain ya popodom Pastor Eliza pirla pwe wrong calling o pirla Pompey mia missionary Pompey kahit ani chakala may missionary abo ko la so pa isang naramas kay me kakauchi tensiono ko manay mo pasangay sudo school ko sa lumal kapang sa naramas abo ya sampawat ko mau kita me utan okay kasamo me lapalap kahit ani ma James ko sa iya imak check ang peran ki mo na naramas mo. Okay, meman makota degree. Okay. Sampai kan pungki mekot mautan. Status, minong status. Akauno, he loves all. It doesn't matter who you are. Brother, sister, you're not alone. You are important. You are valuable before God's eyes. Amen and tayo. Amen? Whether makabil school, test to school, basta pa try lang sa school sa to yung priority. Amen? Hallelujah. And tayo nga, iran may akriya man, no? Bunch of schoolers. Yan right tikri. Okay? Farsiko ko sa iya. Tama sa unordinary. Yeah? Ordinary man. Iray sa to school. Yan mo nararapure pat-patak. Amen? All you need is God. Confirming you. Confirm in you. Makana na Christ. May tanganan court. That's all you need. Praise the Lord. Hallelujah. So, money pine, kola Pompey, patak, okay? Yung kamo aramas, yung mo, rakong ko panata. So, kay sisil choyo kola kolok. So, money pil pine ta, memang tron metray kila, iray kola kolok, kineneti ay wasaw. Lais to kama nokelas. All the details, song tikitingkan, kot tatongi, karapa, pwede go. Pwede ngay. Amen? So, never forget that. Never take anything by granted. Hallelujah. You are saved. Where someone sow the seed of love. Hallelujah. And that love, the love of God shed abroad in your heart. Makareta katerpil wawayang ata, ongata yang rorong masan ng God. You can do beyond, more than just rorong masan ng God. You can bless someone, you can love someone, you can help someone with the help of Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. So we talk about money. Okay? Money, iyaw sang me, kasampal kachal koros ngay po tatak, ngay tatak. Amen? Amen chakun wiyata. At the beginning, amen chakun wiyata. Arisa asa, niat memoryang kauna sa tiara tame, chapel, at babako at makayo number 1. Kaya at maurong popot, such a number 1. Okay? So, kalangan ng kauno pwede things change. Sa understand ya kasampal pa ng unity. Kasampal pa tama ko at mamasa ni may pitatakit sa tiarata. Okay, isang kaiten sa nanuwi chow tiarata. O sa kapakap seeking God. Amen, with the help of our elders. Amen, rail kan kamangangit ni palingen. So, sa aking kitsen kaksapmit o seek masa ng God. The more masa di tiarata, the more masa apply. Kay palilaw tinam kay ta so tra mimi ni rongorong. So tra mimi na kalikalang.
palilaw tinatrail kayo ta kosang niya trail pan apply. Amen. Apply koros kain sa namawi bantayo meso. So, pan so makamen count no monu ya mekot so kanane submit. Amen. Ay, both confirm na. Amen. Amen. Okay? Okay, pwede miya na amoni miya na imoni yaman kolan nat man kila rin apanay na panane submit. Anane submit to the vision. Ya vision masaan kiyan? Pwede makich koros bibiren count no at vision pan 1. Ay bot ko sa yameri yaman ang the vision at vision pan 2. Okay? Aman ko kolamo tayo supan uyamo. Okay? Yaman riyaman na pang kaklalawa sa atrakis may raso to pang pungkupana. Ito kakuyawi. Right? According to the Bible. So, number 1, money. Okay, money mo? Meta ba enjoy money? I enjoy money. Are may gusto enjoy? Glory to God. Gusto kong paita ka ng mga. Gusto kong enjoy money. May pot kong paita. Hindi ko about. I'm so excited, so thankful. Amen. May bilwala ipot ng restaurant treat. Amen. Lobster pil kapang mopseli ay got light. You can light up. Pilwiya kolkolas ngang kinibi pancha kayo pwede lobster o mimilaleya will come up. Glory to God. Amen. So enjoy money. Enjoy. Pwede ita sampawat magkakakius. Kaman nagnagito kaman lang sampa money kan pan. Kumasa pa naman mapan na yung gila. Glory to Jesus. Hallelujah. So I rather enjoy. Hallelujah. So I saw myself and enjoy. Okay? Or at the same time, and be a blessing. Okay? Use and bless someone. Be generous. Amen. Kahit ang commandment mo, kailan generous po. Kot, pakong, raikan makin, perenki, tekatek, and so chorus, perenki kiwi. Amen? So, use money wisely. There, okay, chakolanan kayon Timothy. Ibang watek. Kayon Timothy. Praise the Lord. Isa kisu. Kayon Timothy 1:8 isa kisu. Panawi ke koros makapapanan maurwach. Render aklabala poter kapropor kisong kan mesocha kin changatang. Amen. Kampakabay ko. Limpakan morning ime sa kanakan. Hallelujah. Ime ko sa yakme. Moni is a good servant, but bad master. Amen? Tatong ko moni and babayuk. Papata talking kauno. Hallelujah. Isan ki and so mesay kenta. Chip. Sola money steal value. Money. Cash steal. Okay, kita isto kas sa financial about isto yang bil major nan financial 101 abe. Hey, glory to God. Ami men ko sa keter ko poropor ke money. Amen. Utilize that money. Yamo man at pan apply. Okay, the vision. Okay, na money, na money. Okay, tama sa uya and become one. Kay tenta each man become one. Na each money and will become a challenge you. Ma-ima kan uya heart pweki ampot so kauti ay ko makakaon kanana apali po is a bad steward esro kung kanaya ang money. Lord to God, kay tena ang pukomo. Kay tena ang place to judge. May tanggot. Aktan lalawat. Amen? Patong in tatong ya, yamo ang poson aking kairtaw? Poson kimpulsang ni? Tao wiroro masa ng konti ka wiroro ka wait na ramas. Lord to God. Hallelujah. No wonder ba ang poson chiki-chiki ya? Kahit yan kitang-kiti naman. Mabil chiki-chiki ka water katirgayo kamakit na. Praise the Lord. Hallelujah. Taka wirorong. Kawirorong coach, ta kawirorong lenompo, tang lenom seriko, ta papakala po tam friend to. Poposon kin pulisang nirongorong masanen kot. Harma kawirorong masano, karorong tama babakot mamasani riyay so langko. Kambagabay questionon wewe kita mikas kasaya imikas kasaya riyay so langka. Akom chang pweke pilmiya good news kaiten kay good news available on chorus. Kay tenong otame so lang la. Amen.
Ang may bisa sa ulang iban tayo simple come to Jesus. Iban tayo ta ka man yang so ko Jesus mo ya paran wani mun na lang unsak. So tayo para choror. So tayo wani choror. So tayo way choror. Amen. Hallelujah, glory to Jesus. Dapat Matthew 16 kasi ya. Matthew 16 sang 20. Cuma sa mga lakoti Jesus mamasa ni ang saban mo batang ko ha tama ra sa kanta kis ngay. Oy. Ya kay kasaya makoy laisa man kasaya mako so ko po kami kay kasaya matmatch Jesus so bayang rain masa ni. Ako mo. Tamang mo kasaya kis ngay. Hey, hallelujah. Peter, by the anointing unction of the Spirit, revelation sang nanlang, glory to God, empowered. Kasi come with Christ. May masayaw, sabulman ko to. Hallelujah, Jesus. On fire to palasa mo kasaya. Jesus masa niyang Peter, kola muri. Okay? Chapel, kola muri. Hallelujah. Kampagabay. Imi man kasi yang kita challenge giya tamo. Kater maitang mwohni and karetam sutukak submit one another. Amen? Hallelujah. Chailanane asala submit one another. Chailan upa amanaman. Whether come to money, submit. The biggest problem may bang kasaya nan marriage ikasaya rancho bang prong repeat. Yay selfishness ropropang at pain ngay. Hallelujah, Jesus. The biggest. Away kasaya so communicating so communicate akay pa kasay pung para kan express tamar ka kan Ni makarata they are yelling. Para lingar-ngar makarata war nguksali. Lingar-ngar, that's correct. Lingar-ngar. Amen. Selfishness. Wag ropropang atapin. Ngay makaon. Ngay mawiyata. Ngay masa. So tama man kaon. Amen. Ren kitay sa ulang iban tayo kahit ang ko makaon. Maga malibilip to ren Christ. Kasolar kaon pain ko Isolar kaon pain ngay. Amen. O sabol mangko kan koros kasaya. Amen. So, irairo so. Glory to God. Koros memoriang kaon na. Okay? Memoriang kaon na por maniyang kola na lang pali malaw-law. Mautan. Maitang ko chen kaon ta rain maurunsak. Amen. Kahit ni mo Bible ko sa yaki, many are called, but few are. Dati sa tao. Tanam, palilaw. Peker. Kocha keker. Ap me malaw-law. Me bilibilta. Kauno masa ni. Okay, kota ray ko mo pangatara. Sutentato cho wato cho ko kiyang kapan rest cho ko mawar. So, toto lato scripture. Okay, scripture ko kasi ipanut kiyang kami ang wasik mamarara o memangay. Woohoo! Hallelujah, Jesus. Marara o mangay. Kampagabay. Kapangakot. Okay, so kayong point mag-child kasaya. Yay mwohni. Child term mo itang mwohni. Glory to Jesus. Child term mo itang mwohni and count ka child ta. Up child, count ta mwohni. Master, kakak. Amen. Kahit hindi mo kasutuman kikila ka nung pangkan, share ka nung mapangkan. Akay ka child, will share. Apo nga quote. Submit. Apo siya biludi siya mo. Kahit ang kan share siya ko, kilikilang wayaw-yawi, pwede makarata ka wiya kilarang poti me source of mekoros. No! Kamkamelele me quote, iya ma source, I source quote, a source quote. Inta to ya ni no maxim bangko me ka coach ka tatongi. So coach ka ko benda wanim chocho me kabil pang purpurya man kahit ka nakila kalete ka pa isang makakila sa tantang pot pwede kisang. Hallelujah. Come on, excited din tayong pa. Oh, coach, bless me run it. Yet Monica. Okay? Ama kanala ka kabanta continue on. Lalapot ang kauno ko use pa coach and will bless you more. What an excited, eh?
Te banglang liman kot mok terang koros. Kate limit kauno, kate limit kauno, but kauno sota limited ni me kotio. Ephesians 3:20, he's able to do beyond, exceedingly above. Hay then? Masa ni me kak ponangan wiya song ko priya mo songkan makabil matawo bil songkan makapakpaki takaw ya pakpaki. Wami pakpaki. Glory to God. Pakpaki. Takchaw ya pakpaki. Ekak kauno kak. Ampotan purato kauno kak. Glory to Jesus. So tamekot mapan. Ay condition na kakak lalapot. Amen. Kakak kuya single cha. Stay single. Ay sila kak pa imet pintasang ya. Uda ni bananane. Kita sila mamor kuping kita. Lang Christ. Amen. Kemesang kita. Ana pa na ramas koros. Imen taki selfishness. Child mo itang Christ sa child mo rap child ka kaunta palwar child ka. Imen baptize bil ka sampal ki. Katuti lapen. Katuti. Aramasen nan pilo. Tiya katila nan pilo. Okay, kamela. Okay? Paano lang ibang tayo, palwara mo duduwetsa, palingan naman ma-change. Ijamat matawo ko wetsa man. Yat ka mo itang Christ mo. Kung yatamaman ka sa angkan makawiyatar, mo na mo itang Christ mo. Of course, yes. Ija nga yama. Of how can we overcome those things? By the word of God. Amen. Glory to God. And by the confession of your mouth. Say it. You no longer kasolar mamor. Christ mamamor. Christ mamamor. Christ mamamor. And so makamention, palang pasang plate kan, koski isang kapakan, kumurang wani mo istosa, palang mapilchoto na pain muri. Kakalkalaw tela cham kapan. Amen. Icharewan me sampawat kung watong kachay. Imo mo naan kilaro po ba? Ano niyang sa'yo na yun? Hallelujah. Share. Na, okay. Nako. So, papel, inata, powerful. Masanan coach. Masanan coach. Manaman, imapil pang watong kachay, more. Tami ko sampal kumapit. Achel kosaya yok chel mimicha nang koyo mapitatamonia ni chay time ban na care. Imenta chay chuka kanakela song koros po. Ikamelela me song koros chapsang ni kachailan puralao chamanutan ya covenant mapchel pilata ya pilipil me kapilata ang ren kauno. Warutana koyo chapsang achel personal life ren kauno. Okay, cheka koskosaya mokan mapit mon mapit inangan popot mapitata seri. I kasik me chawya koskosay panan ruma kachayl koros me moitang kraisam mor. Kung makarongorong apsay moitang kraisam mor kapan suchaweweki. Ap moitang kraisam mor maweweki ma Christ pasaneta. Ya karakterin Christ me kichamila pilnan covenant wang ren kauna may poto koskosayan ng kapan. Wak pasangan contract ko covenant po me chocho wiya popot nan contract. Okay, contract ang sa magkakunyatam contract ang kompaniyo, i makakilkilang ka seek your right. Kama nasa yang pungkan makaaniki, okay, temporary, so chakin long term, o kakin defend tam responsibility. Okay? Ay so covenant makawiyata ang ren kauno, ima chel popoten mikanan covenant nan ino. Okay? And meaning ino will me ay so me ino ay makawiyak ka surrender instead of seeking. Okay, ka surrender ka given na isang koros ka moitala. Orang ki chance me se wiyatari na watch ren kauno. Ime ka sampal ke me chapsang ni utan isang ni chapi. Christ anana pasa na ach popot. Pama Christ pasa na karakterin Christ ime wiyak achon me chekila amor po ke child church. Pilnanach popot aman ki chanso kahit naman ki koros anane asa chon me cheyang aman. Mia me coach me mauki. Okay, nan night bank may ban terakto nga cha me pitatamoni. Mia yanan. Ay so koros anan song yo magchay chukak kaweti. Pilwan money yo makanay niki it will never be enough. Okay, pwede yan so makaklang money yo laut tama nano pil laut. Ay so me chiki-chiki pila manano kakak pil ka chiki-chiki. Okay? Ari so as Japan it will never be enough. Ay so koros manan pakpaki kota tama miya. Yamo manach pangkak work together pach panay ach popotenter sen ka kosa kokairta nintuan tama kupuran coach.
Pwe ke moni ka kwai kitsang nanach popot ka kwai kitsang nanach mamoran ang kauno. Ari mepita tamoni megimenta a child personal life. Okay, may kak given ikak chon me chekila ay nango ayanano pwe ke yanay poto wan kak paita. It will come to a time me pilay poto kak chon me chekila aw pwe ke ayo en kak paita. Ari you work together at the talk pa na ni songo. Ama Epan sochak nganan coach me uya mamore it's all about selfishness. Ngoy nge. Ay so koro sa pa me pitatacha kakilkilang ki roporopong pinuk. Roporopong pin ngoy. Metame ko to kia tao piluya ka count me ngoy me kita mo kanen. Okay? Tirin popot balilaw division me miapok saraw masan yang kichame mau riyaman mau sang pwe kita sa pain sa waspana. Sa waspana wa pangkak mia. Ay so may tao na ipot panan karachiari. Nanerian mono utan ekosampal angkit sa kilang isa kakping katete may ime chapin karanyang sen chap popot pilman may pwe kita moni. Sa mau kaya manaman, bakpak kaya manaman, men mimiyang manaman, miya night seri. Okay, ap me pita taksin monio, why so koros mabangko to na isang pete division. Why? Pwede sa bil involved nan panay sa men amancha men uyakin na monima arya wato lapalan ola na nach popod. Karata sa kilang me ye werya me tama kak why kich to me moni sola kaita kani sola we problem. It's a continuing challenge up sa asa me aiso me challenge umia sa bangwatong ren kauno. Pain kich kan purang lukwar kiyang kauno. Apo come through submission. Okay, I'm gonna speak to iban lokayang kichay liyakan. Okay, pain aiso me kauno kopungay mongyong imenta masakos ko sa yangu kasay ko sa kauno apan sucha make sense ango. Pwede yarama saman me sucha sa kauno imakamatmatawa pain kowe. Okay, ang po taman ko aman ko makakaon ko maaiso makrais me pasaneta solar uya sangan mamauro. Okay, kichapang wakyang tama ko puran krais melimpak kanangama okay katak okay mabilang po uya trita kakakatak kakakanamayang okay man taway so makinin yech mapang uyawiyangan kakamatang kila po miyayer pilan kapay submit kakakanangama. Kaya so koros magchelpan mamor ke wan ngeno manan kalesia lemau riesa kriyaw kasaliang kichay kapang klang me moment maka lose. That's one thing may tiarata. It seem like may lose pa na ipod. Ap chepel lose. Okay, pwede kauno kasaliang kich makana. Ay so koros masawaway tikuan ngeno kich makana. Ap nanay sawa pwede kaya isosa imatamatawa may submitang kaya nga ipod song koros pwede come to submission may pilata. That was years ago. Okay? Ipilata kawait mo ko yan may ipod sa show tacha change. Ap through kalangan ng kauno ang aramasakan me auteken kich kaskuliken kich masan ng coach. Pwede sa baby Christian. Okay? Kak patapata ko na kulaw ya. Kinikin sali lingar palilaw tinach lingar division mapit moni. Apain so me ipainin tayang yasong korusya may pot ko sa nete mapit moni. I will never fight for him again. Isipang purang inta peiki yang te apukan rock lang ay kin sang-sang. Sang-sang kiyang kauno kochan ken kawait kochan terak tay mong yung kochan sawasaya kiyang yakelay. Potani na weo me yang kauno. Ibang submit kiyang ay kauno ay quote song korosap kayo may ibang submit kiyang na money. That was a problem before. Utang kapal. Apo hintayang kauno sang match kola na iposap na bank na bank. Okay, na money pain kola re na money pain re. Apo ay so may pilata me ibang kila song koros suchentayang. Apo yasa me calling and coach direction and coach ang ay more. Submit song koros kila mila pa na account. Song koros me pilata po ikin matawa. Oh, yamo mo po nak solar pang kasampal ki ay anana ka na. Solar pang kasampal ki ay panay-nay. Iluser po song koros ima pa wiya. Ina mina na matamataw. Apoy panintaway. Ain so mo wiyawi. Esyo instantly. Esyo wiyawi right away. Kaskule o makoch wiya ngay more me. Inanan wakit song chocho na nay more. Okay?
Sa kailangan tayo mamonyo mamang kasampal na nach popod, coach change ach karakter. Coach change mamoni, that money is not a problem. Ach karakter ko makauno wiya, me coach na nach mo. Wakit, me ilama me escho pang kasampal kiyay, escho pan pakpakaya, imatawayar may pot pan, use lar, wiya kisong kan me anana, panay na short panalyala. Apo change. Pwede kita coach mangi me area me sa laklalen sa sochakak unite. Sa sochakak submit. Mapugsaraw masa ni ngoy asa ngoy lipopot ipananane yan wawniki. Ipananane yan submit. Okay? Wawniki, submit. Kay tekin submit o wawniki yan yan sa uyata ka ng mga siya. Okay? Kay tekin na sa me lokayay sa pangilmaw. So, submit o waunik yan sa makakakiven sa ang koros pagkasa. May imepan kaukawit ang mapopod. Imewi at the head of the household. Amen? Kareta imen katete chame ieria kayo masakilang me kauno tatangki me monios wala wiya problem. Pwe coach tatak ni karakter. Ni karakter rin tama coach utang kayon mauki. But moni kay tekin utang foundation and problem mo wasame ruti tayo ruto kalawan problem ko kay tekin moni apo insecurity so cha likiya manaman so cha waunikiya manaman so cha kak submit to one another so cha limpakok chaka ko saya limpak ni men market arisangka pon kay tekin routine mo ime ko sampal kama a child roots da child foundation may tang Christ and basaneta kayo. Once Christ is the foundation, okay, ikak submit. Ikak mak. Mapil sa pungala tatong kila to wiyang me coach me sa planeta. Ikak mak. Pagkakauno ay sa koros me mak miya, submit miya, eupana miya, God is present. Coach fan change the situation around. Wato katay. Amen? Arya, kailangan ng coach may share. Ebil ko sa ni kay teni chapchoutan kakerta tonggu wisely. May ngay makareta kakaluwakin change likiliko akak pasang ya. Pweki wansi wiya bat steward sutukak kanay sutukak sasa manage sasa apali. Arya ko sang ni the God that we serve ibanta yung the priority kasompalan so me uyakila quote ma priority nan me course arata will change the way I mo and so maybe can handle the kaway ni me kasompal gi utan china nane kaunon we are child source ni me course ni kaway ni momon mamaur china alasangi utani karapan maurachment china mamaur yang kaun china bakbaka kaun china kapareta kaunon so course amen ari kacama-cama na iso kumachapin relationship yang kasi mo bubot ka na single kan glory to God ka na nga marong hallelujah amen buwegi imang kasi yan ay so kachapin pilata magmabang bubot utang kaliki amen yam sa tolud stranger masaik pil mi yang iyape masaik mi banananim lel pare wape apa iso lilia sa so ibanta relationship up lilia sa utang kaliki Atame trust to kak so kila. Amen. Abil the good news, masola, ekak purong miyata. That's my point. My point is, why we stop building that trust? Why we give up? Pag-coach man magtababa, is to give up. Utan, ikote ni no. Tame ino gidi ono patar ni negros. Once kitay kasarawi yang a child mo, kasarawi yang a child Pwopwoud. Kampa pa imin ta kate alasang sambawat mensong ma so po mawa ibang Pwopwoud you are missing the point ka missing na ninon ko ibang tayong kanane tiaratar ma ima utang ka pang Pwopwoud ki we ata create kami bukan kan kanaya ma Christ kasto too bad kabang katiasang mausotik pakauno mangir ma mongyongan kamelan ka isong melalawe kaser me sopunga kamelan just give it a time give it a time give it a time. Amen. And those kind of people, mautan, ibanin tamapan, ale, judgment on court. I think I saw say, it's just condemnation.
Awi banday ikaperpan ka chance to yata ta Pilipinan known court. Syrian court koros anane kasarawila. Regardless mapilang background, Salmon, South, Karsuat, I don't care. Matuetakit. I don't care. Ima kayo kasompan. Kauno ka tayo ng pekyang court. Ni Megoros. Emo tayo man pekyang kauno ka bamparan. Ime takate kachang yung diniksing sambawat magsinggoy ko to morsa mela ko kola. Glory to God, tama mesang sambawat, don't chang sambawat. Hallelujah. Pekyang coach pan eternal. What is that? Everlasting life. Woo! Do you know? Do you understand the power of the family of God? Nan Malachi riyaw isak wano koti ko watak. The reason why God appoint man and woman to be one. The offspring, nerasarikan pa ungodly. Can you imagine that generation living with God? Woo! Revealing the glory of God. Glory to God. Sampawat makaratak tayo sa salaris katay ren kaunok tayo lanana sa is katay ren quote. Glorious God that we serve. What a God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, kasi ito sa yawan kaparenin, wenti yang aman sirapin, wenti yang aman mo, wenti yang aman. Kasi God, ha? Iban tayo, glorious God. The devil is deceiving you. Glory to Jesus. Emelan pitpitiyuk, pakan wiyasan sa lalapat ka sa iskawaran Christ. Not enjoying who you are. Imakarata ka wiyat chang seli. Child wiyat chang seli na brabaga po yakita men. Iban tayo, istupis wat kikichola ka. Sama lalmasarang lalmasarang isa sa ipan ko sa iya ka tiusra ka. Okay, kids, desireful makarata sa lalabot. So tamauriyang kauno sa lalabot. Ay dan sabi sa tamauriyang kauno tiran pastor, tiran olan court mabil katay disappointed. Dahil license wa tabi bantay never fail. Court to fail, maramas fail, court to fail. Amen. Ma achabil pastor tay right, poputi pwede sa lalabatin Pilipinan tayo. Who you are, who am I? Judge them. Kahit na chapu ko mo. Janana love them so they can be strong again. Glory to God. Hallelujah. Kapag ako, tapang uya papan kia tapeirin at akia kamay sila na buwan at tapang katia sang rapture. Bakaw na bang katstalay raikan magalagal. Glory to Jesus. Amen. Okay, kataylutan. Not glory to Jesus. Umay kasay ko na bata. Hallelujah. Ay bantayan with the word of God. Wash day and night. Read the word, but the water of the word can clean you. Clean our mind. Clean our junks. Hallelujah. Amen. White out. White out. White. Buksa romasan ni poson magkabaranta kauno. Hallelujah. Magka playing around with sin, playing around with our life, then I'm sorry. Up the man of faith. Yeah, that's the reason why you are here. Ikamelele makarata kataw kita po. In you, there is a belief, there is a faith. Hallelujah. Miya kamelele, miya koporoporki, renkot. Amen. Hallelujah. Makakauno kakamawya latame. Kita changalar lale. Tama kauno, tama kita pain. We chang selilale. Amen. So to me ko tapan ren kauno. God is greater, God is alive, God is powerful. Amen. Praise the Lord. Okay, next subject. Chay gut kasaya mabitata sex. Oh, takanta man po. So chuma ka kasaya mo jay paliki. Oh, riyay ola. Why selinipong makansana mo? Why selinipong? Okay, isang ka child. Moment paliki up. Why seli kupurma kay tani melang contempt arama sabu ikos ko sa iya metepel alar piti child seli na rotorot. Child anana reveal. The more magtaban speak about light man shine on us. You and I gonna wake up and rise up again. Glory to Jesus. Amen. Katapan kasinan ta wait nan marain. Way marain ni Christ. Ito yung marain. Marainin pala pa. And so bukat child salar. Amen. Hallelujah. And so sa kamuyong ngay kang pagkapay. Pwede kisumawa, maragan talo ako. Kasi ito ko sa rin kauno. Amen. And so what salar luwang kita all the li mi cha renol. So li kapit sa sayar ki. Lord God, tepel uyaya rohin and bilili all.
Man, glory to God. Hallelujah. Amen. Just be excited and believe in what God said. Hallelujah. Glory to Jesus. So, bang kasaya sex. Sex kay ten number one priority. Kay ten utani ipil the greatest of all. Hallelujah. Amen. Absan bawach promote. Imaka kay biliang utan. Chichi woki. Kay punpunot ki atay tungal generation kan. Amen. Kaya naikisir ka ban kan dami kasaya. Memory ang kau na pag-ispil perg po yung technology open nang kaya ngayon lampil commercial apa sa ang commercial chocho mebil parparata utan sa ang kay mesuto ko nong suto ko niya oranti bil parparatan so pat solar valuable solar kasampal ki solar wow solar asa iskatay amen buya kita sampaw taking over songors itay so lang main Palimalawlaw, mabilihan tatok ng government, mabilihan tatok ng ISTOA, ng businessman, okay? Korosmen, tangator, o an ke mindset into a church. Mimi na nim sarawi patak, mimi nang singkay mkis itan mo. Pagtail matmato, that's the plan of God. Iban tayo, kate limit quote po quote. Quote po nang indama kasa. Amen? But the saint, saint, yay so lang kan. The call out ones. Amen? Saint. And an Ephesus payo makaskasayat the fivefold ministry. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. So pukat korosmen kakairata kalapan Christ. Kakaklang, kakakkan, imakarata momotsutan. So fighting with each other. Yeah? Kay ken sa kay sopung kiya kay anger kolawatak melaw camp in that chapter. Okay, chapter. Porque nan iralaw to kasaya tuan unity in the spirit. Glory to Jesus. Hallelujah. Kita suka change our differences. Main ka ba sa pungki ay pataki makarata kastorong, isa pungki ang pataki makarata isya totarong. Amen. But that doesn't change the perfect plan of God for His family. Amen. Mamorki kita o mamorki ano panaramas ima kauno men kitaan kasapultasang lale. Kasapultasang wewe kakairtasang lale. Terbi mitamo. Kay makcha suat akak maula. Amen. Makcha mawak cha suat lakcha pilanana purangan puralang mau. Amen. Glory to God. Ima kareta. Apal pina sanganan so kata challenge ipanta me apal estumangay. Purpanate stay together marriage for what? 1,000 years is like a day. A day is like 1,000 years. Pon sampawat. Analang 1,000 years is like a day. Praise the Lord. Sampaw chay changatiyang chay matmatawam. It's gonna be forever. No. Sampar lemaisak mabilmala epuki. Glory to God is still short time. Iban tayong song koros makot kay yung katilala. Ibanin tayong lalapot kang bagabay. Mapilipili na ramas melaw. Purong ka sorela chaptasang ren kauno. Whether calling, puko, entitlement. Makapapa nono man purong ko pray ka ti pakaitan babay nono me pelatakan paut kita sa rapinan. Amen. Purong ko tong kauno me planet ani chapio. Ima karata put you guys together whether you know it or not. Amen. Purong protong kauno puen kak start the foundation pagchailan nasa me coach pan reward am lalabot. Ino masawiyata kay tang kitcha may no kita. Imagine. Say no gi ang ach panenay believe in us. Look forwards and grow old. Amen. Grow old. Okay, man, jump pa too old. Hallelujah. Praise God. Ako chailan grow old. Porque lang kamuyong ngay. Ren kauno. Can you imagine dami? Porque kisin medyo chik kauno. Reveal lang sa mamasan. Kakakti arata more. Nan lang dami pang wiyaw nan lang. Can you imagine forever and ever and ever and ever and ever and ever? Mabawiyaw na lang. That's why God wants His people to be faithful. Ako purga kailan lalabot. Hey, socha. Popaut na lang. Iban tayong atama karata Timothy kasayaki yamu manampang kak apali. But the family of God makapanso to kak apali, painang sinpanene. God is building you and I for the greater things and bigger things to come.
Kada limit ang mind and mabitatacha ok si memoryang kauno and sa wet magtaypa mela kola ibanda there's a ever and ever eternal life makot ko kono pang komuyong ay makaban sa lalabot ni tama kan kian sa what how can you be faithful ni me ko laut makot ko kono pang komuyong ay kasi magchabang katikchol lang you're gonna judge angels right. Ooh, the people of God. Hallelujah. We need to grow. We need to know who we are. Okay, now Luke 12, pan young judge angels. How many angels in heaven? Kaya nga wato kusukan? Hallelujah. Nachuka kwa kata. How many angels in heaven? Kabisuka kwa kata. Thousands upon thousands upon thousands upon thousands. Hallelujah. So God is entrusted you and I for the greater things. Kitan start sampawat imakarat that the family of God needs to come together and fellowship. Pagtailan ka get stronger, grow together. So come to a point mangayay po. Sex number 1, kay dani makayonan sampapon. Pwede sampa promote mawiyake makayo imakarat child and you struggle with it. Abi bandayong Tepel kakalang you will never fulfill the desire of the flesh. Mayman ko sa iya. Amen? Desire of the flesh, atay linong nituk, katay lang na control. Pwede makasotapan control, kasotapan, put it under, mapol ko sa iya, kaya I make my body, okay? We are kila palwaret, kalawet palwaret, when we are a slave to my spirit. Ima buksaro kang child and memor king en. Child ter memor kutuk. Hallelujah. Kailang makayo kara sa pamaw, kailang lang aja sampa. Kailang sampa pilmiya kaharapan na child kilang. Child bimi po sampa, learn from them. Yeah? Ima karataman changa sangaman, changa langaman, changa sangaman, changa langaman, changa sangaman, changa langaman. Okay? Pwede kita never satisfied. Never fulfilled. Okay? Kung saan ka dyan mga. Kaya ngayon kang kaya ngayon mga ko mat. Okay? Sinupan ka mga. Mga mat, sinupan ko mga. Kasan ito ay panananan, lose ma-awaited. Tauliyam ay so akat. Kalu karani. Kakalampilais ka mimini. Kitchen, no? Sito ka mimi agis wasa-wasa ang pitoyo. Amo, kitchen ka mimi wasa ang pitoyo. Sa kang pitoyo ito, kalangata iso, piluti mas richeng. Ay so kay sisol apen ay so season at kay sisol apel aluto per richeng klanglong o klang nempil bil samor, okay? You will never fulfill the desire of the flesh. That's what I'm saying. Amen? Imakareta kecai serian kot kecai lanana yildong dama kot mamasan ni kecai len starve ana banaramas kanane. Okay, pwede kita ame songwat pang yang kecai bang gawai kecai la. Song joto makcai wiya. Okay, imakarata ngai kecai ka kilang me ana panol bang kasaya kichol. Okay, kichol iya chanan kayo nutan priority. Emo ino lakan naman ng kasaya ngai sito naman ang ki. Okay, karapa miya. Pwede ta truth di makarata kecai can fall. Okay, pwede lust inang unituk. Okay, men wenti ang all. Glory to God. Okay, kacay men wenti ang li. Amen? O meta baka witness me ola kan sa lalabot. Praise the Lord. Kay ten chapil ola kan cha. Abli an so what kacay la ramasarian ko. Kay bisa salaris kacay ren kaon. Kaya Paul kang kacay ng kayon Corinth isu iralaw disu. Para pa na railin ching silikaw lang Paul kataroto silikaw back patpataki ang rail. Kay tamara na nauya mapopot kan stay married. Single kan stay single. Okay? Amen. na. Kate kola re yang ya kola nang kayong Corintisu. Kay pagkaiten uya bambalian naman kayten na nebruyo maray patakma. So, kay kayten ang konop ta child patakma. Ekilgilen nan masan ng quote. Amen. Email you yawin ang church and so what?
nan church in, just imagine, church in Corinth. Okay, Corinthians church magchild kilang la admire child men young empowered. Okay, the speaking tongue church. Amen. The manifestation of the power of God upon that church. We struggle marabilaan kama. Ima karatar pakpak lang Paul. Katarata mga panaw. Silikaw in so sakit mas po. Aman man paut ki chacha, aman kola paut ki. Amen man kasela cha man kasela. Ima karata pasapang bilbibinan Bible kampakapay. Pasapang panachil mo. Dini nan masanin ko. Amen. So tu wasak cebantiar ren kau no. Termo itang sampawa chambil bechigati. Okay? Kaglang po ng kastukan raging kolpa. Oh, raging kolpa. Kolpa o sa traktor raging takot. Customer kailangan raging takot. Ay sa mga kasto kinikilango. Irail mo isang Hermes siliman trabiatar ka pa amano. Amen. So praise God. Chailanana asame. Ana panutuk. Chailanana kaunta. Balwaromon solar bilwiya. Bainam kaleb. Kapay-paytar. Serian coach. Riyay saulang. Christ makakaunan mo. Kay ten ko makakaunan mo. So imang kakela kay kachay saulang kan. Kelail. Kay masangon songo ime ikasaya me puksaro ka tete yang kachay me icha wiyapan kachay en kak kaunta chay mo yay kay sisol kapakap. Wegi balwara chay kat wiyak kisan sambawat. Wegi kapag kita sambil sambawat. Makaratak chay so attach ang sambawat. Tapel main kalau wek diang child sampawat. Okay? Wek ya child memory sampawat makelay. Ak child so langan so mak child ya malibel pitong ren Christ. Megot wakla. Miayer kakalik miayer panaw miayer kupuran kot ko saneten kauno. Makoyang kamuyongay. Ya. Kechan memor ki kupuran kot. Kechanut memor ki ngen. Mamor ki masanin kot. Yamo men paling niya pangkak mamor sang ni masanin kot. Makapangake kan pagapay wat-watak masanin kot. Kam sa tawiya kakairta. Ang poson sa tawiya lalaut la. Amen? Karata sota saulang man ni Melen. Kaitan matan ki saulang. Ma born again. May ipsapal. Serian kot. Man. Kak. Sola. Pona sa masanan ko na ipuksaraw yung na masanan nan Bible ime we nan na sila ime kita. Hallelujah. Okay? Abutana kakalik yung makomo yung ay pangkolokol takot nipong neran ter katawan ng isang masanan ko trechay. Kahit na Revelation because saya blessed are those who read the word of this prophecy. Amen. You are blessed and I'm blessed. I'm blessed. Hallelujah. Kasi I'm blessed. I'm blessed. Hallelujah. Pwede kiyang kulukul masan imrem. Imrem, imakareta, you are blessed. Kamba ko pa, you are so blessed. Beyond, hallelujah po, nangin tama ka sa, kay pag na chay buksaraw ikan, mimiyak chay lanana kapay. Iban tayo, buksaraw yan, mimilamam, pokata, masanin koten. Hallelujah. Buksaraw masan imakot, masan iyang suswa. Makapan ka keep masanin kot, kolokol masanin kot, nipong niran kater katarala, kapang poita ni songgoros magapang uya, kapang poita. Imagine, ime kakela kakang kachay, kachay ter som, ang som Bible study masanin kot, ang som suto Bible study soto masanin kot. Then you're not keeping the commandment day and night. No wonder we lack so many things. Hallelujah. Praise God, amak child, keep it. Ibanda yung masanin ko sa pampain prompt na namong yung. Hallelujah. Kiyang ka idea, kiyang wisdom, kiyang power, kiyang kak. Ni songo makanane. Maring kapuranwat. Makauno masanti masani. Hallelujah. Praise God. So fulfill
the desire of the spirit, not the desire of the flesh. Okay? Buksan ako berkata yang China Nepsos sa isa kisu. Isa kuno isa kisu. Epsos taba. Let me see. Paita ko tarbin. Sapo. Main tao labo ko sapo. Okay? Lemaw isa kuno isa kisu. Okay, bom. Kumay isan ki anso mau korospa anso pukat anso suwat kay. Amen. Magtrail kang katete me anso suwat kay. I will mang kachaman ki yung Bible start with isan ki anso mau. Wa masuk tu pakai cupang yang me ko anso mau. Ipan lasang anso mauan ma. Anso suwat. Ya? Efsos 5 isak 1 isak isu. Mona tau tiyo lusuk riya isak riyaw ko ti mebita tapopo. Igara pa na child mi miranwat, boy ko popo. Kas school ke rong pag child uyang megot. Amen. Bo chay sutra naman ang ki. Katete mag child anana child popo ten maula. Amen. Hallelujah. Ibit kam kamela lamay popo pa maula. Ngayay po ta pil popo pil pang kakairta. Mamaula. Tuwacha Christ sa apali momotso. Tuwacha momotsa pa ko ang Christ. Glory to God. Tuwacha apali ay po pa ko niya. Praise God. Hallelujah. So, dami masa niya sa kuno kumailisan ki ang so mo koros, hintan so mo koros. Ang so mo met. Amen. Yeah. Kau ya mo Christ second chakat to. Uyata mo po Christ bang kat to. So traino kiti yat. Laga pa kat to. Bali ka kat to. Ako muyatar mo isan ki so opportunity makaan ki. Glory to God, day and night patak we on our lives. I'm so excited. Amen. So tapilew season, so tayo time, para kiyang tuweta kitailan, so what mabiso to buksarawi, masa nung God, we have a post na live. Nilo kaya ang pompe, kitailan may pompe ka, mo iso nung kaya ang way, bin may way kitika, nilo kaya ang pompe, kitailan korosan ka, krong wiyang mekot na child mo. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Isan ki ang so maukan po, ang so maukan to, tuyala. Kunagsapang ang kamoy. Ang so sweat. Hallelujah. So maurorong masa ng kot po chailang uyame ko. Chaptola masa ni. Tara kumalisan kyan so maukan koros pa anso pukat anso sweat kay. Isa kisu kumail ter puy. Pa anso maukan pilmiya puy. Puy yaw puy. Kasi ya puy kahit ang puy sa school. Kampa kapay. Wa kita latay terminology in puy. Basta ang bawat ay kasi school puy amat. Sambawat mauyam. Akauno kay teni me mamasanian ma. Kay teni puy me mamasanian ma. Kasi puy. Hindi iso puy. Amen? Kakakrong masa ng got ko asa tama got mamasani po. Mas lalaman we rong. Kate kan man aklabalap. Kate kan man uwang. Kate kan man palian. Tama got patpatukat ipagkasasa o taban lakap. Kampa kapay, wanach pagpagayo kay makareta sa pinto tayo, ranchi yung mata, susuway ki sa liso, sa pinto ka sanger, susuway ki, tama ko tuyangan mo. Sa mga katete, tama ko, masani po, buksaraw masani chay, tertok tisang katete, memelelo kalep, kakasalata kalayray kan masansan. Sa salty ones, kahit ang kalep sansan, sa salty ones, sa syapit naman nanggi, sa salty pa ang kanautakan, kanamanak, Lana ka tagan deep rokrokseli nan walo mokot we are rokrokseli momon aramas yak seli nan mokot imamay mo. So ang koros mabuksaraw mama sani ngay. Abi may kas kasaya tama kauno yang ay mauro tama ni mo chain magchain koros kakyang aniki. Sapalman ki, tungalan ki, kachki, kuburan kauno. Maurin paweti, maurin mamautu kuburan Christ. Kahit i calling mo, ya katay makaw na mamasani, akatay duela mo rin Christ. Ya, yung mong Christ akat to, dami masani ng matwal kat sa mani, kaya ni alaw-law, kupra mo yan uyawi, sampa, tuwetya, nanlang, kupra mo yan paita. Hallelujah. Kaya pa kacay libutiyang po sampa, de mo itang sampa, mi milalaman. Kakakogosan po, sampa watap sotro, may itang sampa, encounter, amo mo. Amen? Prongko prela, sampawat pansorala lakapali. Ako mo yung ngay,
Ketapan mamor, we are mamor, we are mamor, we are mamor. Kokolaja, glory to God. May that be the senses of Makasutra, where ki mamor, we are mamor, utan excitement, kascha so tan yamon, mamor maktel banan kiyo. Iban tayo, mamor, buwagay pakchay struggle. Isang pare when isak, kaiten ngay, mo, indindacha, may sampar when isak mabil malar ka, struggle na rin, marsamalanan lang mausang. Pagkapang. Pwede ba tayo apa? Panilaw tinatay mamor, chay siya mamor ki kuprang kauno, imakarata chay pangatala sa ilakwet. Glory to God. Amen? Isa kisu, masani kumail ter pui, akmail song rapa kitama kauno kachin kupur kumail en kinwiya. Okay, kahit tenang ko sa puko mo, ang puko ay puko maing, reiso lang, at sa puko rapa kitama kupuran ko, tama kupurki, kachan kinwiya raan koros. Tama kupuran ko na popo. Amen? Sanaan kimaurin baweti, an kimaurin limpak pa na. Especially kita. Pag kumain, ibanta. Kumain, isa kan tuwang kumain, tuweta. Ranin pa ibistati. Katay sinsiray pa na. Akit, rahan koros sagligilang pa na. Okay? Maya bilbaka bilgang pangakita, noon gilgilang naman. Kaya kasi mamorki ang kakan. Nakaibaka kan manggalebla ka pa papuya. So, kainasan, pangay biligan man kalebla ka pa kalep kola kiswasa. Kaya pa about will macho sang yata. Amen. Ako na covenant do. Yung makarata macho sang yata. Glory to Jesus. Amen. You shouldn't be imanintayang kasotsakan kay tengkang kan kanangamana ng popo. Palilautin ang memor kan kanangamasa ng atyon ni Chapiang yatay na opilan ni mo ya Christ abang katsto. Aiten. You should enjoy. Panalang sa popo. Kasi bang prong yan mauret? Mga iyo kakapakita ko prong to? Makot kupur kalangan nongo ka bang prong mo itang pagkang prong chapter. Amen. Palilautin makola mela kola na lang proto resto prong yala seri prong chapter. Red chapter wasa maramimi yaw. Amen. So kampa kapay chance. Mimi chare mo ray. Last, mimang kasaya parenting. Okay, so takak tinay. Mon parenting kak next week. Pwede kapuror. Amo ya imana Christian sair me pitata ya sex te inangan popot po ikamele metame sa pilposa sa Japan ichar chelang ko sa yapakeo area yo me makchay sa Japan kilangata mau intame chiang bilmon area magchecha pang kasi ya mwohni. Okay, inangan utuk makan wiya kama orte wiya ko krechay makareta popo chocho muy pasang. Okay, tame pil kareta achay su chaka kolkol pana nana chay mamoram popo ipil kilang nan yata no area watch mapitata pila affect pil kosang ni aging. Okay, kosang ni malar chocho matamat kalap dame ipil kilang nan mauran malar kan wiya kolkol panacha nan chiyang popoto tamoy yata no solar ari achay popot ter mimi erian maka melanan touring ay pot ko sa rancho yame kakotoki nan chiyang koloko tucha sucha mimi ni maka enjoy ang popoten solar kaparan pa api makawiya main puya ke ciak, main puya ke panainay, puya ke serikan, kakanan ciyang puya tamoy, inangan popot milar ni masliki. Okay, ni kiswasa choron. Iman watakang kichel nan Proverbs, nan lapimpatak limaw, isak walu ko titana. Ariken peraniki ang pot, o rapaki ang peran ren serapin makapotiki. Masama wo kaselel rasang chiyaman. Sastama chiyak. Kaselelen kainsana mawiyuk. En kapil kenuk pana limpak. Sama tama ka pan kiyang ki aman li choro ram limpak. Tama ka anane ki linganen an aman ola pot. Kauno kin kachin masani me koros makakin wiya. Ekin kachin masa-masa nuk wasak koros makapan kolaya.
Tipanarama suat man yay litipeo. Ekin lotinan litipen tipakan. Ekin mela puekia sochaka kachokieti a inang. A poi mulatak pan kareyang inang so. Arime ko sampal kiki may share wasa. Pueki inang may poti ko saya. Inang yeu area me masocha Christ pan pasane. Achay linang pang kalaway cheltiang nantip. Achay linang pang way kichay lang nan so nan nel nan more makaiteken kupuran coach. Area me pitata makini ni kamelele me allowed me pilpitata acha responsibility. Allowed me pilpitata yamo mana chapan sawas pa na po amanaman and kak fulfill each other. Puksarawi masani me especially nan area me pitata inangan popot. Okay? Me pitata sex. Pueki mean area yo me anan yo mo. Okay? Magchayana just brush it off. Magchay matawa po ma iPod anano mirete ngoy yanane brush it off yata no su chaka sampaliki affect time more. Okay? Oria apang kaluwacha ay more me inangwa ibang rapaki akiswasta. Okay, ya kakawela ach mamoran popot. Ori ananwa kachel ban sa waskupana. Puksaraw masani me area choyo tana song choyo me pangkaryanguk kanchoror sangampot. Pag coach mangi mautan me pitata inangan popot anane me amanamananane a fail and fulfill one another. Chachukak tinay. Kek sinranta pa kachoror sangampot kapil chapier laloit kita kapil chapier anane ampot. Area choyo makan kuman pungkipana makumas chapan wanti kipana takmapan choror pasang niyan sa makawiya amwe wang coach. Niyan sa makakapakap. Niyan sa makakaisi so lak matanak mabang pungkipana. So isyokak yan men wiya and see God amay pot sa pungkipana atana isa malar ngoy wiya ayo. Sa anano pungkipana po in that moment anano may anane ngoy so available miya wani mentip kak irchingata. Okay, ikak richingata wani mentip kita socha pungpanayo miya. Ay so mesta pang pungkipanaw covering in coach pan mi po. Ari me kasampal kiki me pitatak chailen meet each other's need. Ananyo mo may pot men wantiyang ya. Okay, ipuan it's a need. Okay, tuwacha tupak. Eman mga, yananen miya mga. Yanane and available. Okay, kay taking singsang yo me iban yata no suchain sonoki. Okay, anan waksang want. Kakak pura way kakak nakitala tame kamauki more. Tame ka want me coach maka kamauki ya pas chupang chenong kasampal. Okay, need me coach yo me anan po imepan. Need panta mga need bill kachailanane kachailanane po security bill limpa kachailanane nan limpa ko sex yang mimilale it's a need. Okay, miya karapang coach awiyata nampungan popot iutan intention ko chichapil wasa covering makapantiyar me kawawang pot makakilisaw makakilkilang naman asya namanak esang ren kauno. Okay, coach makipa na one area makasyokak kipa na kachel sangan close makasyok lang man ko wiya naman ako nga sa makmami pa na kumawiya lareo. Kisang shame, kisang namanak, kisang insecurity. Okay? Palwaraman kasya suwat kiyang ampaw to. Kusang ren kauno. Okay? So asang cheka like kasya ko ta chakiliso ko mamal sa liponalo. Esyo yata no may. Mwen kuku, okay? Mwen kay kuku. Mwen nagis mga ngayon. May mga chel ka so pumi magchay pa unyak sa nga natituto. May kasampali ko po yung coach makipa na. Okay? Makamimi pan covering and coach. I-area yung may montang kakilakaking kichel me. At shop sa nga child personal life, chela na meet each other's needs. Okay? Okay, pak, pilwiya, iba na kisya test mo, katete testify, tama sa pilanano wiya po sa wasay kich na area. Okay, pwede, nan chapinan sa sa popoto, so just sa achiyo pa na ka, ninanan, so sweet, ay so koros kich. Okay, so siya may take our attention away from one another. Sa siya nung katarap,
Okay, pwe ke kich. Apa yang so menait seri raman, riaman, sileman, daman. Night seri katerala responsibility in tatok, ko pasang tatok, ko puroto. Okay, miya pang. Ari aman kich. Okay, hutan sexually active. Masa suchapan ya tono sa waspana. Okay, ay masabang wiya saban kalkalwachela aman naman. Kaya nga sa mawanon pompecho aman wiya lengar-ngarala paman lengak masupay pasang. Pwede kita anan ko pil suchata pil ay po to na patata ngayon na patang sa ko to wanti pompecho ka pang talwaraman pang. Okay, pwede aman wiya tatako. Ar makang point akchela nana sa waspanalala. Responsibility is a part of it. Ang sa manam sarikan chocholar. Okay, especially kichay lolen ponpe. Kamat matawa may cham ko la tatok po kawiyatar moni ko purato ko mo monti pompe suchacha moki suchach kaucha po monti ko lang wang kasto. Sa siya nang kisang ko. Asa ngayon sa poch magchay mimiyar may bantak chay miminan Amerika. Ko way cha tatok ko purato. Purato ultaway patikong channelan cross lake kasto ayawi polian pangkugyata monga. O ko bisa malawan tinang pecha ayawi liyan ng koto. Aliyo kukero talo mo witetalo pil kamera la sa riko ko tong wanti ng pecho walang karkarap ko to kapang. Okay, so chang menang. Kapanger. Ari tama wiya olo iseng suat. Chaptayar matawa pueta miya makawiya kilikilang miya makapil mau kitar. Tame wang kisang ranche yo. Apo isang ko makchais Japan careful. Chapel pang kawai sang kisa so kasi song bukchay saraw. Sampai makan kosaya song. Arche no kila kang kosaya. Okay, pues kapalpal. Apo bantawa may kisin wasako. When the room is messy, nanamaparaw so chain sanamaw. Pati yang seriko ngilsuat pag isa kilang nanach maor may moment may mawap ay so may miya nano asa so cha fulfill naman miyak sin lengar-ngar miyak sin makar sin ngilo ko to sign suat apo chap sang niksin mo okay kareta on kich sa kilangata night sa repaman miya pilpay nach ran masapilata so cha yung song pan kotirapa sa asa me pilay pot pan sa wasaya ni rano okay pwede na niya so me sa pan kola na na sacred place sacred place panintaw kay teken wasan kapakapcha okay pag checking ko sa umpal ko wasan kapakapwa wasan na may wangang photo samin okay terren rejection terren ignorance okay terren sa payrair mi wasaw pwede kita pain kichacha na nach popot sa choko sa umpalki amanaman na neriyaw. Ipanintawi, kichay liyakan, okay, all, ananyo mo. Pilakak mi makaitenol mapiliyo, ananyo mo. Kaya na sa choko sa umpalki. Akin kamakar, that feeling of ignorance, ay so makapan, reject kayo, ntaso, okay, tanunin ang suwatan. Kay way. Kapan ignore, akin marke me coach nanan all armor kayo kariyaw kasilu are apang yata ola ng popod amen ari pakichay kelay amen ichayte swatki monti kasaya yanan mamiyanan po nga na mapopod tama su chay char mayan kay char amen dami bilmento la cha kasaya balasa met kachay koskosiya masanong kote masanong lang akay ba kachay gan uang masa ng kot po ke masa ng kot choko ton kansa na mawi kitay iba da chok pa ke masa ng kot tutuecha ngilet ka makan kakiyang kota koti masa ng kot utang pung patapat ko kolata masan makomuyong ay wi rongoronga I masan mapangkating kita anso ko koto mo silangan kao no nan so ni sa kriyaw pa sa kwalu kakola ko watak masan magawi rongorong I masan mapangkating ko kata amen ya kupuran kot masa ng kot amen so ketail koros nan para na rumat ketail koros popot kelang wecha ni peren dekelek isokos kosaya yuk so taman magtay kos kosaya sampa tay kos kosaya amantoro ketay serian kot glory to Jesus amen pagkata ventet kare yang am sutka kulit mekot awe man tayong okay kamakao no mama san should be his children sabol mo kang koros na be attention
Okay, kecakolan ko yung Quran Jisu. Ibang watak ira jige ulel bayo. Kaka watak. Pain ko lata ng buksaraw yan go watak. Ko lata ko watak. Lagata ng bukan go watak pwede yan so makabing watak kabil waksang niya ikos ko sa iya. Hallelujah. Pagang kakwaon ki kote. Kayong Quran Jisu ira jige lel bayo. Okay? Ibang watak. Yet pasapangkay ang ni ira kay mautatar no mal kisiliko tiyak mau euren olaman all masota pan popot. Apoy gitiak suata non raglar o konong olaman en miapot o liaman en miapot both of them kay tenaman ta all o li tamataman. So taman mau sangaman so taman luat sangaman so ta getail koros kot mama sanang. Amen. So magkot mama sa nang kachay, yaraman kawo nga matamatawan ng boat po, ima solar, ima swatlar, ima, ayat nga. Amen, praise God. Iyaw sa matapel mayang ko to kawo sa lupag child ter, kung gila masa ng kot, ak child kan pegit kimasa ng kot ng punga child, ima intaki. Ang sa wat, tira naman chapel balaman. Kawala, kung masa ng kot manaman. O balatian matoto, Masa ng kot kay ten men kan use po yan kawala ang boaten. Amen. Masa ng God can use when bless ang bauta na po yakang masota wisdom and God repetin God makchailu yakapakap kang sarong yan ginaute kang child pagchailin sa waski pa na and so what niya child memor pa na po sampawat na nino makchailu yang kauno glory to God child lalapot len nimi praise God aptola masa ni okay Apweki chiak suatano raklar, ekonong olamanen miapo, toli amanen miapo. Ekonong olakan, en kapayatar pukokan ong arwarangkan. Puko korusian, puko koros. Pukon shopping, pukon napali, pukon katakong. Amen. Hallelujah. Kay temple pukon, uyachay nangan popot, pukon sawas pa na. O masasangan po ko takam pakapay riyay papa no. Okay? Pwede ya chay culture ano kwaksang culture cheka ikapung kiyang kauno pwede chay lutang kol wow ni mere. Lap chay kakala chay wow kiyang kauno. Amen. Ak chay te ala chay wow ki tiyang sampaw sampawat pampti chay di. Okay? O sampawat pangkaw chay la. Tatong kiyang chay wow ren kauno pwede maray na chay lel chay lo tamataman. Intention and quote kitaan popotan and kita seri serikon pilkak continue babakot. Neray serikon pilkak continue memoriang quote. Imenta the plan of God is so big at akjaksin matamataw ka puelel and kak wrap around the plan of God in our marriage. Amen. Katek lang ko cha imenta pil selfish yo matamataw ta kitamet kitma popota sa seri. Praise God. Ayat mo po ipopoter sa ekseri, makarata yan, ano po kita man choro po, ipochot kak nang ekseri. What? Are you kidding me? Glory to God. Nothing is impossible with God. Amen? You know, the problem is, Sarai, sutukak, kahit yan problem yung sutukak nang ekseri. Amen? Yes. Puksaraw masa na she's a parent woman. And ki problem in naiti kap on kauno pwede ya memory ang kauno ira peki ang kauno kosang nan sapara kokolawa sa makot pang masa ni rang kolaya eso tapal bakot so to mekot mapal re. Amen. Abi mapal patient. Glory to God. Meta ba nan rumat metuwa chapel tuwa changai mana na work ang child patient. Hallelujah. Hallelujah. Ngai bila na work ang patient. Amen. Duwet a Christ makin kanang ama. Kin katak. Kin limpak. Akchik. Okay? Todo masan iyo ko nong olakan en kapayatar puko kanong arail warangkan o liakan en pil kapayatar puko ong arpot kan. Wait, ilama mo olcha. So, bilit bilpata. Amen. So, why are we try to argue one another? Amen. Kitail course. Sawaski pa na tak chayla na sawaski. Chapel main ko to piti pok chayla na kamay tao so tomaitang masanon kot and patitina na chayl mo. Chaylan upa na o so tomawan kot na chayl mo. Po icha uya pa may bangka kawe kang chala. Icha may bangka kanak ren nga yay po. Mabang ko to kikit pasang o kitchapta upa na nan pungat. Okay?
Porque emen rokla, chapel men rokla paseter wongi. Pues asa mas ban wongi, kich korospan wongi, aba lose perti sotrata tokyo pampoita numaran Jesus Christ. Hallelujah. Kaiten ampau ya amonemi. Kaiten inda I bought. Kasi ya I bought. Kaiten ay enemy. Yeah, that I munchichi. Hallelujah. Oh Lord Jesus. I bought kaiten I munchichi. I bought I friend. Woo! Glory to God, glory to God. Still learning. Amen. Still learning, studying. Amen. Excited about her. Amen. We will still continue to serve God for the rest of our life. Amen. The plan of God. Hallelujah. Nanat mo rimasaman po ita. Sampalasang megoros. But da, ilay mo sa romasa ni kikchailan lalakang pues sampawit. So makawari kiyan punat kan patara paninta. So what? Tarabil paninta. Amen. So many yang pilan ko mo. So what? Sangka pansora la. Amen. But keep, fight, peiki. Pakan kakulokol tama court masani. Court masani nan iraw. Kay kabangkoloko watak nan Malachi. Riau, isu ko tila wasako kasi makot kailongki may pasangan po utana kailongki arkam pa kabay makita seriyang coach kailongki mekot tak chana no ya pagpaga no tama coach kailongki kasi ya ibang kailongki amen tama coach pagpaga ibang pagpaga right amen tama coach pungki ibang pungki tama coach ito pungki isa ibang pungki Meman masutro pungki tama coach pungki, pueki esotro asa iskaun. That's it. Period. Okay, nothing to argue about more. Abu imiman katetema. Okay, kechakonong pungki tama coach pungki. Chakonong kailongki tama coach kailongki. Okay? Pueki coach soto kupurki may basangan popo. Karata kampa kabay wiyawanam kakoros. Ter may stang ambo. Ayat mo pues ito memoriam kau no. Of course, imak tell what tengkin nan Bible. Puan katete yang child ya child option kan. Okay, ya child option kan ren Christ. O ma Christ masan iso kalakayuk. Okay, ayat mo pa ipo ito so lang kapangakot. Master so lang imeman mo isanguk. Praise God. Agak mo isanguk. Okay, puan sabang ala miya kalalabak yawi mapitatatakot nanak. Okay, what is the difference between nanak and fornication? Adultery. Fornication o adultery. Yaw pasang kaman. Nanak o kaman. Kamalan so memiyamu inaw. Kahit ininaw. Yaw pasang ininaw o inaw. Yeah? Okay? Makainaw kiyang ang panay na yaw man. May inaw kita magmamapupot berimpar siluk. May inaw kiyang erpakitara na mababa. Ew toror man. Kasaik ni minaninaw. Okay? Ariko, inawat ka uyayang ang banay ka mo, tati ka uyayang ang pastor, ang baba ni balingen, o ang nonon balingen. Okay? Ober yung sa ulang kan. Ober batang makayo palasa makasampalsang kaunakats mo. Pwede mamasa niwa sa Maria man silmani okupan na. Inaw kita mekot koto no batar, pwede ang backup. Amen? Sariyang kot korsanana kelail ki. O kelail ki numaran Jesus magtail no kiyang kauno. Imakarata no matter what chay pang kolokol. Amen. Ari kay no giyang kaun naman ang pot mo kap sa lalabot. Wanti ang aman sa rabain. Kaya kita ka poverty po yakin luwat sin baluar. Magchay kang matang an excuse ka kasi apo tani may luwat. Imakara. So gusto luwat. Amen. Praise God. Okay, kasi ito luwat. Kasi wala uya. Tama ka supposed to kanana uyuya. Taka chay lukiti. Taka sula ka mga kabalangan naman. Tama ka so kauti kila. Kaya matuweta, mawin uyuya, David mimi pong palangan ni uyo non. Dami uyuya. So ang pay man na uya mimi pong palangkop, kikilang yela. So, okay. Yuyi bat siba uya dudu. Uy, yay. Apali omet. Nanlukaban mawin na bilplaner. Yung isang toro. Kapag maurat mawin niyo. Amen. Ola kan.
Magalingar pai kap ngagot, lingar pang got, kata lingar pai, please, lingar pai, pakai yuko, lempak kaiten kakak, one loud in apil kailong kini, ipil one loud in ay pakai yuk lumaran Jesus, glory to God, hallelujah, amen. So maun yeremen momot kam. Isan ki anso mau pukat, kay wiyata maur payaki anso pukat anso sweat kay mapol katete. Kaya maun balua. Kaiten maun baluar. Hallelujah, makin pakir akamai. Tukoy yang maun sili ng sap ikan Vietnam abe. Okay, kaiten songan maun ko. Amen. Maun palingen, makastok lang chapel wayway sili. Manjan katalela siliman. Paman. Up, in the up. Iso to bang moitang. Amen. Iso bang moitang. Apang ko to mamad sili likinat klas o ikirkilang longoy pangata. Was otak sinwanim gisa bang moitang. Amen. Sota. Patama ka bang moitata. Ime pang ko to kananga tao kawela. So, ayang karatong kater moitata. What is nanak? Nanak yay kot masani me balwaramon kasampal kaiten ko makakaon palwaramon ang pokinukalar ka magalakala mauran, keep it pure. Okay, makasay popot. Okay, ko saraping singkal, ko putak singkal. Amen. Glory to God. Akapunonti ang sarapin mesota covenant yoga yata. Kamamamahal ke palwaramon. Pautan popot ko no miminan covenant. Okay, wenti yang ololi. Pues ito ka puriyamoy, wenti ya kay sa puriyamoy kila seryo iputi. Seryo to na naluwi ka iputi. Lord God, ima court masa ni ka utanana na mimin ang covenant po, kay seryo pa na puti. O anso maseryo iputi ka sa responsibility niya. O riyayolo ko. Court pa kong kami. Amen. Paktabak chayo yata seri. Amen. Kecil, wiyata ser kecil jangan sang sutra pali. Apa ikas ko sa aran chayo? Aran wat kot pa kong komo ime mamasan kiyang komudi. Okay? Apali, take that responsibility. Okay? You should know better. Especially mo popot kan. Amen. Wiyata, kayang kauno ko pangalatama na nakapungpungula. Kay seruya rokrok nain metre kan nain seruya kalkalep sali kiswasa nain bot ser kalkalep sali. Kasa taka pangunya. Otong kauno po kochang kamawila po kachay dewi rokrok seli sama ko lanis doa alam si siya diyan pagpakayo kate pakasaleta. Hallelujah. Kate pakasaleta pa sa tamoy basa. May choror mo hindi kalapatak yang iPhone. Ay so ay maurin maso may choror mo. So trayangan ki moyo. Okay, and so sa ko po tao ismebel date ki ismebel batang na maur and so mesay may choror mo. Amen. Maya church mo pasanta sampung Christ. Ari. Maka memoriang Christ ka bobot, please stay married. Kaya maka memoriang Christ ka solar bobot, ka stop bobot, okay? Stay single. Kate man rapaki ang bobot. Karaba miya. Bobot chay koros kaner, chay lasa responsibility, big responsibility. Okay? Amen. Lord ka ari etete. Maka single ko wanti ang aramas te all te li niyam second chala moy yay nanak. Okay, maka popot ko wanti ang aman li choror likan ang popoto yay kamal. Okay, kasi ya li po ngayon. Every both side all li li man wanti ang aman all choror likan apot me uyayang inawo ang kauno panaynay o yang aki ang mumotso. Seriyang court korsa na napapotlan ang mumotso. Mumotsi panaynay ang court. Amen? Basta na nakapapotlan ang government. Hallelujah. Mga government baka yan susuki simpay ka na lakapali ka sa malar aman li choror panute yo. Aman li choror. Aman li the old choror amas choror mabanutan ki. Glory to God. Salomon ko sa yaki. Dan waste time daw lul. Waste time. Rapaki yung sang choror ko wala dyan. So, amen? Palasang memoryang kauno. Kaya baka ba nakpan o yata imanotang kasalalaman all choror mabang ko to puy tilan. Hallelujah. Memoryang kauno. Kamakabay. Lalawatch lang gugot. Payi ko purang got. Dahil memor ka lalawat.
Amen. Bang prong rekam tay mo. Ong ay bo tiban lalabot ko kola tapoy ko got in hoki yang kaun. Amen. Iban lalabot tu eta komi. Muna lalabot. Selaran son wiyak sin pe kasal seli. Lalabot. Mele lang kaun. Praise the Lord. Okay. Ap to di sang pilmasani bo isa kanagala ratik payo chelpan. Eko nong wala kanan kapayatar puko utang kapayatan pukong lilia kanan kapayatar puko payo. Lipopot solar ken anki kele pung ang palwara papot pilyanger anki pung wach bil duecha all popot solar ken anki kele pung ang palwara papot pilyanger anki pung wach. Amen. Kasi ya ranche isa sa makapcha to ta kapcha rong ibilang karatu kola ko kelang night lesson kan pakan kak kosanete na namong yung ano kahit 10 night kupuran ka no po sa oras kasi ami based on Bible maatay tiya melaw manogela kupuran coach quality. Amen. Po sa oras maramas esto ba patapat. Sa oras makauno ba patapat. So, li all kumasolar pain count paluarama. Kasolar kalep kauno. Bangga saya. Kauno count karyaun kaun ay more may kasi balwarayet. Kay tempal nganiet. O kita mikas kasi ya. Balwarayet the flesh magtrail kasi ya yi biggest problem ang all ye having sex when the young li. Okay? Makabil manalit titil kay katay school ki. Okay katay nanan lalakang ko porang bilkola school in Sampawat school ki palwara naramas rasa. Okay sabi ko lang oy wala kan may school kin kitero inanasa. Amen. Ap me palasang mo ibantayo ay so pilit chala lalakang naramas the weapon scientist Israel kan mesaman ng palwara naramas. Song toto me rabi sek learn. Me coach kalep makakapareta po the greatest manufacturer na child mo. Amen. May kakokono pa na kipa na. Amen. Makakamay laolo. Alating ko po. Kisang yadaliyo. Wow. Isa Andy man. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kopro pa na. Niya so tapil berta. Berta siya. Wow. She's the woman. She's the flesh of my flesh. Utagay sang utagay chi sang chi. Amen. Hallelujah. So, go back ke solar kaun amor. Kauno kaun kayo, ampot kaun palwaraman karyaw, kowa kasilu. Amen. So to memang kaun niya iban tayo ay me pusaro mamasa niyo. Ke solar kaun kelep amor. Pampoto yang kaun. Palwaram. So ikokote usap. So ime pusara imenta pagigiyang kilang. Pakan rong dama coach masani. Paray ng pangkakaw na mo ay bantay ang selfishnessan mo. Magchayla na kaisang lale. Amen? So, kauno na imor ay pot karyaw ang palwaret ngay kaslu. Kay ang palwara kauno kayaw ngay karyaw ikaslu. Amen. Oh, Jesus, glory to God. So, chairman pil kakaon palwarayab. Ngay makakaon. Glory to God. He said no. Abi makot masani. That's the only way. When makabangkilang nan chapter rota isuwo kukula nan first 28 ut kasaya koros mapoporta na maurwet utaraban tiar kaban. Nan mauret ya maurin sampawet. Aray ng pangkayang anapan na ramas na mamorki selfishness, utang problem upon problem na natain mo. Amen? Hallelujah. Paul kalap ko sa iyan na panaramas, ray puriya mo yung gila, takot, ngen apil wan ramas. Yung paliyan naman ang choror mo, tegos ko siya kray sa apil wan ramas. So, icha mo, makot man katay lang kayo talaliw. Kaya po, socha, taylan mo rin sa ulang melel man, socha. Kasi kung hindi niya magkatailan na maurin sa ulang, pain kakaon pain ko. Sadakak. Okay? Tailan na tail maurin sa ulang magtaking katiya utan is a spiritual man. Meaning, you are not selfish. You no longer control over your flesh. I mean, kasi wala kakaon pain ko. Kakaon na makakaon. Magtail pang kakaisang
nan maurun utuk ko insenia paglang ikasaya rangonop cheyo mon mau ikasaya me kecai kung punat kita ma ramas kang kasaya pue kita tame uyangai mau kaite ama ma soto me ko to uyangu kastupan non katapan ki right pue kia ke punat ke perentari tarentau efekta mo kamatagila mau ima karata ke jiwo kita ke punat ki ama kapana salak soto katapan ki pain ko hallelujah kaisang nan anapay isisono ko pain ngai magtel ko sayaw selfish kasola pang punot ki megot amen Christ puligiti yanan marke koros ako chan ko chakan koros ko to purlong nan wiyap nan anapan ramas nan palwara na ramas asa me pang kopes chok kamuyongay solamia apa puligiti I unsak when tata kita kamuyongay kay utuke lokolok wairak saro papor kantip glory to Jesus so just selfish re eso to matmatawa chay aba matamatawa yuk na lokolok koro sa wiya matamatawa kamuy kambagabay hallelujah kalangan ng Jesus amen okay pakchay birkong wairang ko pwede tame ewiyangu ko tame entaw kamatagay wala ama kabana sala kaisang ni anapan pain ko kapamantagi lang right selfish makchay man kaisang lalen propropang at sabihin ngay pangay so what hallelujah mau kapangagot iban itidir wasata more revelation magcheck aktiar tapo japan a lose money utana loser up kachai sa ulang pin momon kiyanger matana pil me ko tapo can always japan so ko non utuk tiranutuk kanane chakane sang one tu ana panaramas mamaurcha imakare takchai problem gi ari bang ko saya koros me less utuk less problem right koros me pan kakisang nan mamaurin na ramas problem pan cik hallelujah Jesus koros me pan isisunoki cha mamaur kumaurin ituk kapan hallelujah ima karatak chayla nanem men pito isang bilbatong ka pertan may isang mimi charre ka pertan may isang lami merkita you wake up on the wrong side of the bed wake ka kokosan siya ng palwaran amen so iyay kabakap kampakapay the number one kayo kapan pwede selfishness amen so inangi wairi changasang ana banaramas pangkalawik chaydi nanak peiren luwak akamay akachat sakaula so pukat koros me efses payo de limaw kas ko saya ana panaramas kam nang kalesia be limaw bil kas ko saya o chayle na sa puin so aya aramas pukat koros makin nanak makin kaman makin sakaw so bukat koros ci pain pol ko saya meresoto pan turungan saraw resoto pa yang betalong nan winggot ni makareta komuyongay so trana na memor ki so bukat pot tapang katiasang winggot so to ka kintanya I saved by grace ni makareta ikam kamal seli don't lie to yourself what you sow you will reap glory to God amen kareta imenencourage ka chakana na utisang o ilas lamat ci pa mo itangay pot po and conclude glory to God kalangan ng kumaila mail kanang amarong masan goto watan ng Bible book changin seek masan ng goto kalang wrong okay pa kachamamo kita affected by church you know what I mean denomination tara patangi ay imi kair talala imasala imay babakala ko kamela na masowat hallelujah ma Bible masan i different atak taw yuya chana na wakit so buk sa masan isang koros pansorala masan ng goso pansorala hallelujah glory to Jesus. Okay praise God Amen. hallelujah may God richly bless you
chay bang kapakap kamelele me kalangan ng pweki yasa me tama kamelang patokati nanamor kayo may men kakilakakan kichate men rapaki poita maula ya sanamawan popot sanamawan panaynay likisang masanan coach kichasala kichakoito karani o asala Jesus. Okay, once ma personal life kapan nasa Jesus kapan pakongi ipanintaway me it's an automatic transfer mapanut ko yang don aramas koros magawiya pachpachong. Kachika kan sucha ko sampal ki aramas akanakan tama kapagpaka Jesus. Okay, ora lang pot lal nom seri lal nom mwohni na Jesus Christ pa sa nemele lang more karakter in Jesus koros pang porporye sang nanam. Okay, ibang kakala puksaraw kasali ang kitsa ng pukanapsos. Ya utan mamoran sa kasakang ngayukan kaway ko kilang lesonan popot koros minan YouTube. Kilang sang ni chapi po kumaka miya maskap o kaya ramas me chapsang nan sompongan April. Okay, sompongan April koto ka school chapta mapitata popot. Okay, sa chapsang nutang ko saya po chapsang ang personal relationship ang kauno. Kayo kanana kung kotong kauno kayo. Christ pa sa neta maur. Wama Christ pa sa neta maur magchekos ko saya. So wala one flesh mapan utuk pang uya mamaur. One ngeno mapan utuk uya mamaur. Ariyan sa ma one ngeno ma-control ma uya mamaur. Aso siya isu pang uya pipiyang ay pot uya uyang ay pot. It's automatic rem one ngeno mi rem makabani mapang porta. Ibang kakchon machiyang. Ibang kakak chik-chik, ibang kakanangama, ibang wow niki, okay, ibang katak, iwan ngeno kama. Aryama flesh mama maur, di makareta aban. Mimi na nachapopot, porye ren na chasarika, nanumocha. Aryak chaschaman sa ulang marahin sa rawicha. Kichang kamumayang niya chakaway, kauta. And kamumanga chan niya chakote yang suok, nanachapuin, bachang kau na bata. Okay, the bachong at church. So, and yala mamoran ran koros na na siya mamor. Amen. Karita amen. Lukay kamoy, riya imana kapay na kap, debil baba nono. Iyay kapakap mapila siya baba nono. Iya ko lang kilangata mamasang kitch na niyata no suong. Malawlaw. Okay? Somehow siya matamatawa ma siya tradition, magamalar kasi siya na nasangan. Masan po ka. Apoy makarita amen taki. Nanamapopot, supposed to be enjoyable. It's not about enduring one another. It's not about eliminating one another. Popot churches and problem miyacha. The first thing makaman uya, eliminate. Kaman kautier problem. Kaman saine taropyo. Kaman wayan miyaya. Because siya deal with the problem. Okay? Teka pilmelan enduring. Uya wanang kakan katoki kolkol panachang. Tuwa siya kamelan nan chiran koros. Okay? No, it's supposed to be enjoyable. Okay? Ang popot, utani kupuran coach, kuman enjoy one another. Regardless of age. Regardless of ethnicity. Okay? Kahit yan makuha men, pompeya kapot kumen, kuswasa kawal ban miya. No. Utang maban enjoy pwede isang ren kauno. So chay pang kapakap makarongorong, okay, ka saik mo itang Christ ang nor, imanintawang mo kriyay, kayon ka Christ ang nanabasan nila. Mamiyayar mo rin kamal, mo rin nanak, mo soy charakan mamiya ni Chapio, coach kak na okay, yata sang ranwatch kola. Kamauro ang sang ranwatch kola. Pilata. Na coach masanong wag sang ina amunang wag sang insanam wag yang kupuran coach. So iban eu kiyang kapag coach wiya ka penam sang nanamong yung kapag coach kan waitang kray sa more manan romo isak ira chikitua ora chikikaisak akatete yang kachamak chapang kamelele kay ma Jesus Christ yata machapang kamelele Jesus Christ coach to Paula ni Lopo, Sarti, Yasata, Kiyang Kichakamaur, Makakamele sang nanamong yung isa, o katete sang nikilinawang, Bagren kaunon makong, makatiyang tibangkan, Bagren kaun Jesus and kachlong yalam kaunam sang kamaw. Okay, yagan wiya, lech niya mong yung ran koros. Imepil komita, kaya tiyang kichamapilata. Christ mapil komita, Rana siya kaya kar komit, kichay so bayang, mo itang niya chamaw.
Okay? Kakakuya kapakapwach. So chalipilipil menia pali menia puin makakanya. Ap kakakyang uyala sa polman Christ. Kakakyang uyala sa polman coach. Iwewen kapakapwach. Glory to Jesus. So kakakalasang ya uyakapay na. Okay, lukwariang kaun Jesus and makonguk. Lukwariang kaun Jesus and uyala kaun na panamaw. Sang ranwatch ko lang. Kalanganin kamu mang Jesus. Ikapingkiyang kamu. Amukachin pola pon lopo. Kasalayang ya makapantipay kan. Ranwatch. Iwe katang kamu. Mangayaramas tipa naman. Nanay matamataw. Nanay kokon. Nanay wiyawiyakan. Pilmor kan koros may kaitolala. Ipak mangki. Kamu yang kachin makong ya. Tipay may chamachaman. Tipay kan may pilmanokala. Ikatete ranwatch. Kamelele. Menchamuyo. Makarati. En kamakaleyata. Ilukay kamu. Kamu yang kachlong nanay mong yung. Uyala ay kaon. Ay song kamor. Ipilata. Kamu yang kawaitia. Uyakin yola. Aramas makong kachan ko porke. Sang ranwatch. Pilbang kokolacha. Amen. Kalanganin kamu maing sa may coach. Sa kabinggiyang kamu limpak watch mabain kamu kin kasaliyang kichnan ran koros. So chalipilipilo Lord song kan koros masawiyataram ranach this very day. Makam kachin korongan. Kapakapen kich matipan koros. Sa lukwariang kamu kachin makong kich. Kamu kachin waitang kich another chance. Lord sa suchamen mwatong kitip. Mabain kamu masa niyo mangsam. Masabanisan kicha wiyatip ni achtete kilar memelelo. Solar sangan may rangeo kakpainda. Ranwach watong kamuyach maur. Kapingkiyang kamu Lord, Papa Nono. Mapulopulkan o Lord. Mangsam, mapilwiya po po tapsaikin siya mangsam. Nairaisari sa kapingkiyang kamu po so siya mekoch maapal remoy. Mangsam problem kami sa matamatawa. Mawiya kapal na nachmor. Escho kapal niyach pang watong kamoy. When we bring to the throne of God, niyach pang wato remoy. Then kamoy masa niyang kichlan Matthew. Lord, sen wato ach kachow-chowkan. Pakampang kachin kasalata kikichla. Papaut koros Lord. Mepilmi mi Lord Jesus. Nan problem. Kamu kochen kamawiyala. Kamu kochen fix the problem. Kamu kochen restore, oh Lord. Kamu kochen deliver. Deliver kitsang nantama sa matamatawa sa changalarlala. Lord, sa lukay kami, nganamoy, men kalwa, nganamoy men kaway, sang ranwach kola. Sa wasay kits na nach matamataw, lanach pilipilo, Lord, san waksang tama sa anlar, o wakiyang tama kupramoy. Kambil kiyang kits matamataw kap, mabang kawalya kapwach matamataw. Lord, mabang kiyay sang, song kan koros me se fail lale, ni chapyo na nach popot. Ap kambang walian kiti, song kap me sa anana chapta Lord, mamorki, watch mamoran popot, Lord, and kalingana komi, for your glory and your glory alone, count Jesus. Kalangan ng kamu Lord, piliyay kapakap. I speak blessing, oh Lord, on moran popot koros. Lord, we supposed to enjoy this life, oh Father God. Nanach mamoran popot, and enjoy it together, oh God. Nanach mamoran popot, blessing watch and koti ang ton moran ach kowakan no mangsam. Kalangan ng kamu count Jesus. Sa kiyang kamu kapim, kiyang kamu lingan, kiyang kamu wow, koros merong ran watch, oh Father God. Me pitatap mo ni pitatawentin popot, Lord, iyach kapakap. Kamu me pang kasarawi, kamu me pang kilong, Lord Jesus, masan pukach na salangach. Lord, me pang koti na nach mongyong, maingsa, me pang pondering, oh God, me pang kapayata kubrang mo, Lord. Maingsa, miyay kapakap me pang patitin ang pulmaw. Lord, pasongkan me sa touch pa, oh Father God, kamban wakit ang tama kubrang mo, oh Lord. Sa pang kasampal kiyama naman, sa pang ni kiyama naman, baka naman, Lord, ni mo manamot pa kong kich kang Jesus. Kalangan ng kamu, Lord, sa kapingang marer, may koros mo sa panguyan, Lord, for the rest of the day, kamu yan lengan lalala. Ni marwatch kalip, masabang kautakong, masabang lukwaryang, masabang kapingong, yay Jesus Christ kalip. Amen. Amen. Amen.
kailangan ng kamay, Amen. kailangan ng